i da čak ako međunarodna zajednica nas tera da prihvatimo ime Jugoslavija, da mi treba da odlučimo o tome da li ćemo pristati da se taj naš ostatak naše nekadašnje države zove na isti rogobatan način na koji se nekada zvao, a i nekada je bio pogrešan. To znači, mi nismo zemlja Južnih Slovena, sasvim sigurno nismo zemlja Južnih Slovena sada, mi smo jedna država, jedna zajednica Srbije i Crne Gore, dve srpske države. Crnogorci su, kako kažem, Srbi i Crnogorci, i mali broj ljudi koji su Crnogorci se protive tome da su istovremeno i Srbi. Mi mislimo da je jedino rešenje našeg nacionalnog i državnog pitanja nakon raspada te bivše Jugoslavije u tome da se stvori savez srpskih država u koji bi ušle Srbija, Crna Gora i Republika Srpska. I da to treba da bude naš politički i državni cilj. Ako to ne može odmah, mi treba da radimo na tome. Mi treba da se trudimo, kao što je zapadna Nemačka se trudila 50 godina da se pripoji istočnoj Nemačkoj, to jest da se izvrši to jedinstvo, jer je to nešto prirodno, tako i mi treba da kažemo najprirodnija stvar na svetu je da se mi spojimo. Ako sada uslovi nisu takvi, radit ćemo na tome da za 2-3 godine budu. I da napravimo jednu državu čije jezgro će biti Srbija, Crna Gora i Republika Srpska, koja će biti uređena kao jedna savezna država, kao jedna dobra, moderna država, ali kao jedna nacionalna država. To znači kao jedna država u kojoj se zna koji narod je tu, narod koji je tu državu stvorio, uz sva prava za nacionalne manjine, uz sva građanska prava, jer sve druge države koje su demokratske, kao što su Francuska, kao što su Nemačka, kao što je Italija, su nacionalne države. Što znači, ta priča koja se i kod nas često širi o tome da mi treba da budemo građanska država, a ne nacionalna država, potiče od ljudi koji ne poznaju uopšte istoriju. Najbolje demokratije su nastale u nacionalnim državama, jer to da je neka država nacionalna ne znači da sad tu nema prava za građane ili za nacionalne manjine, naprotiv. Tu ima najviše prava za građane i mislim da nema nikakvog razloga da naša država, čak i ako međunarodna zajednica bude imala ravnodušan odnos prema tome, da naša država zadrži ime Jugoslavije. Mislim da pod tim imenom se ništa dobro našem narodu nije dešavalo, da je to ime u svetu, kako kažem, kompromitovano, da je to ime netačno jer se odnosi na Južne Slovene, a njih ima jako mnogo i najmanji njihov deo je u toj državi, i da ima i drugih boljih imena i da nema razloga da ne uzmemo to neko. Znači, Savez srpskih država, mislim da bi Crnogorci na to pristali. Ja sam razgovarao sa mnogim od njih koji se smatraju Srbima i Crnogorcima, koji su protiv toga da se sada podvedu pod neki protektorat Beograda, koji su za to da Crna Gora ostane jedna federalna jedinica, koji su, znači, zalažu za tu svoju neku autonomiju u tom državnom smislu, ali ne u nacionalnom smislu. Ne u tome da sada formira neka crnogorska nacija koja bi bila neka posebna nacija od srpske nacije, nego je crnogorski narod jedan deo velike srpske nacije, jedan drugi deo je naš narod u Bosni i Hercegovini, znači Savez srpskih država, koji bi se u prvom trenutku sastojao bar od te 3 centralne države u kojima je naš narod izborio svoje pravo na političku samostalnost. Činjenica je da je u toj nekoj etničkoj istoriji crnogorskog naroda prevladavalo uverenje da su Crnogorci poreklom Srbi. Kao što znate, i Njegoš je sam smatrao sebe Srbinom, ali kao što su se iz Južnih Slovena vremenom stvorili neki narodi posebni, Slovaci, Česi, Poljaci, ne znam ni ja, Hrvati, Srbi, tako se iz srpskog tog korena su se stvorili Crnogorci, koji su po korenu Srbi. Ja mislim da je glavna prepreka za rešavanje našeg nacionalnog pitanja bila u tome što je 1918. godine doneta odluka da se ne napravi nacionalna srpska država, nego da se uđe u jedan savez sa drugim narodima, u jedan savez koji bi trebalo navodno definitivno da reši nacionalne probleme i našeg naroda i tih drugih južnoslavenskih naroda. Taj savez nije funkcionisao naprosto zbog toga što ti drugi narodi nisu odustali od želje da stvore svoju nacionalnu državu, samo 1918. godine nisu bili u prilici da to učine i onda su ušli u Jugoslaviju kao prelazno rešenje, kao neki inkubator u kome su rasli do faze
u kojoj su međunarodne okolnosti bile povoljne da naprave svoje nacionalne države. Prvi put su te međunarodne okolnosti izgledale povoljne 1941. kada je Nemačka okupirala našu zemlju i odmah se videlo da Hrvati hoće svoju nezavisnu hrvatsku državu i da je zapravo to bio njihov plan još od 1918. godine. Srbi su u Jugoslaviju uneli svoju državu, svi drugi narodi su iz Jugoslavije izašli sa svojim državama, jedino su Srbi izašli bez države. Ja ne bih rekao da sada treba unutar Srbije raspravljati o nekim granicama. Mislim da sve ono što je danas Srbija, to je Srbija. I nema nikakvog razloga da sada teritorije Srbije dovodimo u pitanje u raspravi o međusobnim odnosima etničkih zajednica u Srbiji. Ja mislim da je to rezultat pogrešne politike, da je glavni narod u Srbiji, a to je srpski narod, pustio situaciju iz kontrole, mu je izmakla situacija i dopustio je da se etničke zajednice, manje nacionalne grupe ponašaju kao osnovni narodi i da oni nameću svoje uslove, što nigde u svetu nije slučaj. Kada mi budemo uređivali vesti, kada mi budemo uređivali televiziju, kada mi budemo odlučivali o tome kako će izgledati politički život, to će biti sve na mnogo višem nivou, to će biti sve mnogo pristojnije, mnogo ćemo više uvažavati jedni druge. I tu imamo malo, kako kažem, sporova. Mi dobro sarađujemo sa Demokratskom strankom Srbije, sa Rakitićem, sa profesorom Nikolom Miloševićem, sa udruženjem književnika. Znači ima 5 ili 6 organizacija sa kojima mi kao stranka jako dobro sarađujemo. Sa Srpskom radikalnom strankom imamo korektne odnose, sa Srpskim pokretom obnove nemamo nikakve odnose. 1988. godine, ja se dobro sećam, kada je Gorbačov došao u posetu Beogradu i Gorbačov je počeo neku priču o Srbima i Rusima kao dva bratska naroda, Milošević je uzvratio i rekao je: mi smo bliski najviše po tome što smatramo da je socijalizam najbolji sistem na svetu. Gorbačov je zinuo i gledao ga, nije mogao da veruje, jer je njega Milošević ubeđivao u to da je socijalizam najbolji i da samo treba da brane socijalizam i da će to biti osnova naše bratske saradnje. Ne to što smo kao nacije bliski, nego to što smo ideološki bliski. I nije ni malo slučajno što ovde nije se desila privatizacija, nije ni malo slučajno što smo mi u zaostatku čak i za Bosnom i Hercegovinom. Naime, ovde postoji jedno čekanje, režim u Srbiji čeka da komunisti u Rusiji pobede i da se onda obnovi komunizam u istočnoj Evropi, u nadi da će Beograd jednoga dana da bude nova Moskva, nova Kominterna, koja će da okupi sve komunističke partije sveta i da krene u jedan pobedonosni pohod komunizma. To se graniči sa ludilom, jer naše propadanje kao naroda je i uslovljeno tim što se naša vlast 1988. godine opredelila za očuvanje komunizma. Hrvati, Slovenci su bili mnogo pametniji, Makedonci su bili mnogo pametniji, Mađari, Bugari, svi su oni bili pametniji od nas i rekli su: komunizam je propao, ajde mi da kažemo da nikad nismo bili komunisti, i ajde mi sada da nađemo prijatelje u svetu i da im kažemo: Srbi su nas držali na silu u komunizmu, a mi nećemo da budemo komunisti. I umjesto da smo mi prvi bili, da smo rekli: Tito je bio komunista, Hrvat, mi Srbi nikad nismo bili komunisti, evo na silu su nas držali 50 godina, i da smo mi prvi otišli i u Ameriku, i u Englesku, i u Francusku, mi bi bili ti koji bi imali prijatelje. Umjesto toga mi smo sada krivi i za to što se dešavalo Slovencima i Hrvatima, a u suštini smo stradali i u tom komunizmu 50 godina, a sad stradamo i plaćamo račune kao da smo mi bili šefovi te Jugoslavije i kao da je Tito bio iz Smederevske Palanke, a da nije bio tamo iz Kumurovca ili ne znam odakle je bio.